Hari ini 25 April 2021. Saya Muhammad Hanafiah, Koordinator Aceh Sumatera National Liberation Front ASNLF di Denmark, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Maluku Selatan RMS yang ke-71 tahun. Semoga bangsa Maluku tetap maju dan terus maju. Semoga mencapai cita-citanya, iaitu merdeka. Mena Muria, Mena Muria, Mena Muria. Kita Aceh Sumatera National Liberation Front dan Papua Maluku, kita satu musuh, iaitu Indonesia. Mari kita sama-sama melawan penjajah Indonesia, iaitu untuk memerdekakan negara kita, Maluku, Papua dan Aceh. Mena Muria, Mena Muria, Mena Muria. Mari kita sama-sama mengatur strategis aksi diplomasi bersama Maluku, Aceh dan Papua untuk melawan musuh kita Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.